lagi. Apa? Nih si Bewok yang pakai baju apa berani anjing. Lu kenalin si Bewok yang kali pikirin suruh pusing. Karena mikirin jalan-jalan nggak bisa kencing. Bang, di situ baju hitam, di sini juga baju hitam. Atas. Baju hitam jangan dipeniti. Situ tukang berantem, di sini tukang berantem. Ya. Ayo kita buktiin. Wah, bener-bener. Capean ya, nanti berhenti. Rapi, gua sama Alfi tuh, Alfi di depan sama Alfi bareng Alfi ajak Pi, Rapi. Thank you.